Justice Mwesi jobwa hatari yahirwaro rya Mount St Mary's Hospital mtown ya Kasese ahari munatunjiro bujanjabi kandi nayetengo buyambi nakube nisaba government emperezo buyamba bakuba atinyina ko kundi namukadange numurani kwali nawo murema so tibino ko kutuli oguno mukazi wenu bashabo buyambi bwona abo kubango nuwatwire nabisa hweka yabo kankwata abati ejenye mayona yagiyeho eto kuno na busawo nyama aho idini gufa yonka oko kate kasikaye nyama gitwaro bakwani banyoja bateka makansi paka kuno wabe natubisa ngo musiza itenka hati titucaye basa nura tujya yirwaro na sente kare ni nyinshi chonga tukaye basa mutuza kufuneze sente yahegumere aho kuba ni sente nizisha kuba ziri nyinji aho kuba ntura matugambera abarakire wa sente ni nyinji. Lieutenant Geoffrey Kayangwe orukujunaniza bwo kurwanisa ensho hambe hamwe no kuguza by'enyanja bitahikiro mu kitongole cya Fish Protection Unit nagira ngo go kuri wagonya kabayina kato katahikire kandi akabari yahe by'enyanja biri kuzarra aboko winaga amata mpango to kubasa kutunga ubuzubu bagaruka twabagambara bareke kuza harho ebar kweta ngo breeding zone har kuba hayjwira zagonya gonya nizibazirho nyingi wari yagonya hizo kubaza cyuma cy'enyanja birho bingi konka abantu ahabo muru abo butahurira nagenda yeshereka agenda yaturayo ngo naza kujuba kandi ubyazayo ashanga yugonye emuryo ajya kure cintu nchinkwata chinyoro kuguru ati nage chidya cyo butima teka mukono kuchetasa kuchebingaho chirekero kuguru hano chunga chikwata hano charekere ko obusha konge chakwata hano na yonga kuchebingaho naje kuchebingaho cha yoro mukono cha kutura mu ndu gumuciruka nago ogo wakubasa kuba ino ubuhwezi bwona nabasa kwikirira abakuru b'irwaro rya Mount St Mary's Hospital amakuraga gashakwa Gilbert Muhanguzi.